mpotevu alienda kwa baba yake, amuuliza mali yake, aishia nchi za mbali. Kuna mwana mpotevu alienda kwa baba yake, amuuliza mali yake, aishia nchi za mbali. Alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi. Alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi. Kona nguruwe Aisha kamwende asege munege, amuwa kurudi kwa babae, apewa kazi kulisha nguruwe, amuwa kulaba kona nguruwe Aisha kamwende asege munege, amuwa kurudi kwa babae. alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi. Alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi. kurudi kwa baba, baba yake alimkaribisha, akamtilia na mambale nyumbani, wakasherekea na watu wote. Alipoamua kurudi kwa baba, baba yake alimkaribisha, akamtilia na mambale nyumbani, wakasherekea na watu wote. Alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi. Alipotuzisha na wakorofi, wakamuvyanza pesa zote, mwisho akarudia kishangaa, kaanza kutafuta kazi.